I am not interested. Gatho ni undu wa gucoka kunyitanite muno na kwahota itungati no karuheira hura tondu ria wari governor wa Meru Peter Munya ni akorwo akiyumiria na nika maheni ma president rira president Ruto arari Mount Kenya na icera riake rirakorwo rikimororia kuria Meru akorirwo promise aikaria Meru ati Peter Munya hamwe na Mithika Linturi ni aramethera wira thirikari-ini. Peter Munya na rafiki yangu Franklin Mithika Linturi, hawa viongozi wawili tayari wako na mazungumzo na mimi na tuko na kampango. Nyinyi tulizeni poli, mambo iko sawa sawa. Na before tukoro tukigwa uria Peter Munya akorwo akiaria uhoro wigi maheni macio ma president rira president arari Meru agitua Mount Kenya nirio agikorirwo promise Munya wira thirikari-ini yake njira yari ta ya Ruto kuhoreria Mount Kenya na makiria gicigo giki kia Mount Kenya kuona atongoria gicigo giki ni marakoretwo makinegena muno makiuga president ni amaikirie nja wona ona kura ciao na ingera thirikari-ini. Riu Peter Munya ugite we ndarenda wira ucio wa Ruto. Munya anakorwo akihithirira na akorwo akiyumiria in a press conference kuria akorirwo akiuga we ndaritie na Ruto ona nginyagia macio mothe makire into consideration we ndarenda wira wa Ruto na ndarenda gukorwo akirutithania wira nake. Nobody has reached out to me in relation to a job, but I'm saying even if somebody did, I am not interested.